kalman laeng. Programang ng kapakangigan, kadagitang tutuma pagkasalitaan, tibiyag kinayat, akas lang napasamak laeng iti kalman. Aping amin nga ditay amuno anyat mapasamak itong bigat. Tapno dahi ta kung mga aldaw kat saan nga balil nga idilaing kalman. Papagay mawisan na kayo nga agsurat, kan mga ipatulod ka na iti pakasalitaan nyo tibiyag kinayat, ada yung tukulos malipatan. Ana pasamak iti kalman laeng. Kaya patulod nyo, iti dahito yung programa, kat maibasa na kita apakasalitaan nga pakaadawan iti adal, liwliwakan pagsarmingan tibiyag. Idi kalman laeng. Sa gadayin nga ti surat, ti pagkasalitaan, iti kalman laeng, ni pagayam tayo nga korason nga napoluan iti talo nga ina, iti panangisurat ni John de la Cruz, idi kalman laeng. Idi kalman laeng manong nemi tatimawag iti cellphone ni Sharon akabsat ko. Tinawagak ko na kuma. Siya titimawag kat kunana. Apay manang, timawag ka man. Ada ka di parikot ka na kita nako? Dakkel di parikot mi. Jak lain pagor bakas ito iti mapasama. Anya? Wen. Jak nagliway iti kunak iti pamagbagak kadakwada. Manang pangasi, manang korason ha. Ibaga mo ayat na pasamak. Kanaman tandanagan ak please. Di ka ko mamakbaklaat. Abang jak makbaklaat. May sakadagit anak mo. Sino kadakwada? Ni Sandra. Apay ni Sandra? Masikog. No. Saan ang puno na ta? Agang-angaw ka manang korason. Pangasi, may mga masangapot doon na. Sorry. Jak mambaling nga ilimit kinapod no, ading ko Sharon. Sumangaw to, kat tumlaw tulat at kinapod no. Manong nemi nagsangit tikabsat ko. Nagsangit siyempre. Pagamon lang tanaputol ti signal na labit inidapnan ti cellphone na nagsanaya. Masya na kitikapsat ko amok no kasano tirik nana. Kakaasila amang isagsakad iti panagbiag na panagabroad dakas DH, domestic helper, na panagpatagabo gabot ti arapap na may kan iti naranya kamasagbayan da kiduang anak da Sandra kini Ray. Oen manong nemi nagabroad ni Sharon akabsat ko. Gabot na kalikagom na, timadaan, tiwasakbayan, di kituwang anak na. Siya kakabsat na, ti kinabinulig na itirigat, sipod pimusay, di dirakkel mo. Ini inaunak nga miso iti 5 tawen. Kat siya idin, tinangisakad, iti panagadal na, aging ka nakapagturpus. Ngem nasapa ang nag-asawa. Anyway, kunak manong nemi, nakapagturpos iti kolehyo, kat nakastrek. Siyagmat manong nemi, nakastrek ak iti trabaho. Mangisuro. Tama estra nga rod manong nemi itinilaptas na. Nadaan iti 2 nga anak, pada na nga maestro ti asawa na ngem pimusay. Pimusay idi 5 lang titawan ni Sandra nga anak da. Talumet idin titawan ni Ray nga inaudi. Nabalon manong nemi ni Sharon akabsat ko. Nabalo. Masya nagkakasasaad na kita giina, malagip ko lang arod di impas nga ikumet nga sigug ko iti kinabalasan ko. Numaysan nga ina, ni Sharon nga kapsat ko manong nemi, iti 2 nga anak. Siyak, imuno na akmet nga naganak. Nagbalinak matan nga may sagina. Idita, balasang akpailaeng. May sakang disgrasyada manong nemi a biktima at injustisya. Nasigugan na tilalaki ng pateg ko, tinalabas pa ng mitibagik. Ngayon pinanawan nak ni Nestor. Tinakasigog kanyak. Ket inala na ti kakaiso ng anak ko. Inya dayo na, impanaw na.
Nadamag ko lang idi agangay manong name nga napanda sa State of America akaduana ti pamilya na. Intalaw na ti anak ko manong name dahil dyan nga nestor nga nakaputot kanya. Tapunan nga gasat dinagpasaran mi nga kabsat. Siya, disgrasyada sa dapala intalaw ti anak ko. Ni Sharon, nga kabsat ko, nagbalimatan nga padak nga ina, ngem nabalo. Agsangsangit ak manong name nungos nga malagip ko tinapalabas. Nembag dati kabsat ko nga nang anding kanya kidi. Taan niya nga rod, kabskam na naregregabulong nga ng laylay at anaspak mo tentisa nga. Nasiyat mo't manong name kidi, nasiyat mo't kidi ta nag-seminar ken nagadalak iti yakin na manicurista ken pedicure. Ta iso tinalaka manong nemi nga papantaudan tayo iti pagbiag mi. Ken nadamet balay mi nga naipundar dagiti rakkel mi. Ta saan kami nga kasera. Ta kay mi idi nga kapsat manong nemi tinagtinulong nga nang padakkel kadagiti anak. Wen anak ni Maricel, nga kabsat ko. Teko na iti English, charity begins at home. Graduating student ni Sandra iti kurso ng accountancy. Ngem na masikugbetan manong kasi padamag ko iti kabsat ko. Nalabid dakkel ton ti tiyan na inton awaten na ti diploma na iti graduation. Bachelor of Science in Architecture. Iti kursumat ni Ray, sumarunong tumat ng turpos. Tao duwa nga tawan ti baet dagito yung kapsat. Tinawagan nak, kunak kuma, siya ron no Maricel. Alas sige Maricel atan. Tinawagan nak ni Maricel. Manang, sumangpetak ito ang graduar ni Sandra. Abag sunto nga maripaso ti kontrata. Pangasyo tam. Istimer nyo nga nasihat na kiti agkapsat. May kadin ni Raquel, tinubyo ni Sandra, manang? Sandra mat pang-imay. Kung ni Sandra, ang saan kanong batin nagpapakita kang kuhana? Sino? Diyan nakasigog kang kuhana, Kanya? Ti animal? Apay nga, di na panunutan di obligasyon na iti anak ko. Mapanakasta. Bayamon na, no tinaibanag ti anak mo. Kapailan tamat nga biyagan ti ubing. Wanang hawa mabalin tayo. Wan manong nimi na sakit nga panunutan ti amin nakampay akasto ti ulpit ni gasat. Siyak ti biktima ini, ti panagliway sa ita, ni Sandra, kumustamat itanda di anak ko. Ket ni Nestor, adda nga talagip nga mangitonday tiriknak iti saem. Adala talagip nga mangitonday tiriknak iti saem ket umukuuklat ta ti puris ano ipala iti barukong ko. Biyang ko dagsang sangit masyanak met iti kasasaad ni Maricel kasla makitkitak ti bagik iti langa ket ti kinantaon na. Masyanak pay kini Maricel nakabsat ko taamok anarigat ti pampanunutin na. Taamok anarigat apang panunutin na ti kasasaad ti anak da. Apa nga napasamak amin dagitoy. Natay di asawa na adi damal na naipapas ti ragsak iti naaunday nga panawen. Anya na panakipadamag ni gasat kadakwada. Talo nga ina, talo a babae, a biktima ti gasat. Biktimaak iti inhustisya ken biktimamot ita ni Maricel. Diyos ko, anya daytoy nga angaw ti biag mi ken apay. Nadanunan di ba nagturpos di Sandra ket kas ingkani ni Maricel a sumangpet. Si mangpet ngagpaiso ngem adda kadua nga lalaki. Yeah? Boyfriend ko manang ni Bert, Muslim, taga Mindanao. Alakit na siya at ating ko no, parunot mo manin taga-asawa. Uwe manang, at akatulungan ka lagi di planok ti biyag. Ket agturpos tumantin ni Sandra, sa ni Ray,
agturpos mo ni Sandra, sa ni Ray, so baron tumutan nga turpos, palaubos ti Apo. Awan to ti problema. Uy manang, panggip mi nga baliwan ti balay. Kaya sun tumutan ti panagkasarbi ka ni Bert, no malpas ti panakay-panakder ti balay. Kayat kumanang, nga ditoyan ti pagdiswan ti mismo. Aditoyan ti pagdiswan na mismo ti balay. Kasapulan lang nga marakrak no matimulis dito nga daanan nga balay. Kino na naman nami ngam kasla kayat. No mabalin adin ko saan ko mga ditoy patakder ken pundar di kinadakkel ta dito. Ang ko mga marakrak ng pagla ko mga pakalaglagipan kadakwadak. Naseset no mabaliwan manang. Nang rona ket narukupetan na kitin ay kapit nga tari kayo. Sa adumet di inanay. Alala no isot ti kunayo adin ko agad da kayo ti masurot agyaman akbanang. Naramid nga ro da kasta manong nemi dakkel balay ti patakder 2 grado a konkreto a balay kompleto ti finishing na ken kasta unay ti ragsak dagiti agina. Takas kuna na idi ni Wanisel manong nemi aditoy ti pakaangayan ti reception ti kalaysada ken ni Bert. Naaramid ka na itong panakasta ing grande akalaysa. Imbagpay ti ading ko tanaminduan nga nagasawa. At dapay duwangan nak na. Adan tupay na puko na. Siyak ngay. Kaanon tuwanong nemi nga damat mga sawan niya. Kaanon tuwanong nemi nga makitak ti anak kong impanaw ti amana. Naganak mo't idin ni Sandra. Talon nga ina. Siyak ni Maricel ken ni Sandra. Talon nga ina. Kaya nakaragragsak. Maragsakan akmat ng mga iwan, iti anak na, timbilang ko akaspudpud nung apo ko. Makaay-ayo ti ubing, nangruna idi, tamabalinan tiwag na, malagip ko marin manong, dedi anak ko. Kat mariknag ti iliw ko. May saak nga ina, ngam jak nagbalin, jak na ipapas ti panagbalin ko ang ina, ti anak ko. Kumusta nga taitan ti anak ko? Nalabit at dan asawa na ken pamilya na. Ket agsasain ti kaungak. Dinak man la sinapul ti nga inana. Dinak man la sinapul nga inana. No siyak amok nga daisuna sa Jahaway. Ngam kasano ko mga madanon ko tiyan na. Kedawam met ang petisyot kanyak amapan. Ingkar kararag ko nga sabi ko manong nemi ta agkita kamto iti masakbayan. Ngaminton ka ano. Ket na bumakayat akon. Basit layangan nga tawan iti panagbiag ko. Manong nemi. Naglabas na kiti aldaw kan tawan naragsak mo iti kasasaad mi tanagturpos mo iti ni Ray iti kolegyo. Kaya iti kurso ng agriculture. Architecture ko na. Architecture. Makitak manong nemi tiragsak tikabsat ko nga ni Maricel. Tanagbalik kamit layang terapap na. Imbagpay kang kuana. Nabalo, ngem napagturpos na nakita anak na. Siya, jak pa na ikasar, isunakit na minduan. Ado dagiti mang daydayaw ken kuana, gabot ta itilikodan ti amin, natungpal dagiti rapap, na daan ti professional nga anak, at dan asawa ken nakaipundar dagitoyan iti dakkel a balay. Dimteng ti pa nakasuot iti na minsan nga awan dagiti aggiina nga Maricel, Sandra ken Ray, siyak ken ni kayong Bert tinabati ti balay. Kinasarita nak ni Bert, imparik na nakanyak nga da. Ha? Hada panagkursunada na kanyak manong. Kurason. Among kadi nga manipod iti makitak. Kita ada nariknak nga panagayat ken ka? Anya? Oy, Bert, di mo mo tibagbagam. Kapsat ko ti asawam. Kayong ka. Mabalimat lang ta. Ore doa, uno susuro. Ti asawa mi nga Muslim. Kasta ti pamatibi. Lagi dito mahit ka. Ken kabaylaw. Kabaylang kayo nga sustentuan doa. Saan nga mabalin? Kristiyano at.
Kahit sa bali di pamatik. May salungasing iti lintag ti Diyos, kan ti tao. Kanjak mabaling nga babuyan ti kapsat ko. Langasing tumawatan na. Agatakin ka. Kat napudno kang tiriknakin ka. Yan tangin kita ako mati asawam. Agmamisa ka. Naramanan matin. Di mo kadikayan. Nga mapadasan. Nalaingak. Nalaingak ang Muslim. Manong nemi mauyong. Bastos ka. Huh. May ituretro nga iba ka kanyak ti kastoy. Nalipatam ka din. Akapsat ko ti asawam. Kahit mo tagipulong nga kini Marisal. Sana nga mumuteng. Uri ibagam kenkwana. Gagaga nga maawatan na ti tradisyon kan kultura mi. Nga babaling ko ti mga asawa ti duwa. Yan tangin ka nagmay saka. Sikat mga aywan ka na kiti. So nga asawain ka. Tadwa kayon. Pinanawak ni Bert Manong. Hawan serbit. Iti patig kanyak deta nga pinakisarita na. Adadalain ti pungtot ken gura. Sa anak agbagtit tapno patulak, suna. Diya kaya't banong nemi nga marakrak ti simbeng kan talinaay ti pamilya ti kapsat ko. Inlimit ko ready nga pagteng diyak impulong kini Marisel. Amkek nga parnuayin na iti saan nga panagkikinaawatan. Diyak kaya't padaudan na manon nemi ti panagsuspet sa ti kapsat ko. Bastos nga talaga ni Bert akayong ko at darigidi kong daway nga biglain na kapalikodan nga rakusen ngem iwalin ko sa panawak ngem na minsan nga nasiputan ni Marisel ti kasta nga aramid ti asawan. Bastos ka Bert Abis na tarabay na maginawa ng kurasan. Sorry. Ngem tangay nakitam ti kot on the act ipudno ken kati amin. At nalimit nga relasyon mi ti kapsat mo. Kanya ko nam? Hulpod! Saan nga po doon ibagbaga na, Marisel? Bastos ka! Kinunak manong nemikit tinungpak. Aman, tinungpak ti kayong ko nga Muslim manong nemi. Animal kayo. Kastugan ti aramin yun awag ditoy. Kunan ni Marisel manong nemi. Nikit, gabalanak ba ti kapsat ko? Oy, Marisel, sak kumatipat yan. Kasatin kayo. Kaya ni Malaka. Sikat na po doon mo kasi sinulisog mo ni Manang. Kasi sinublat na matan manong nemi agin na bal ni Bert. Yung bimalis ni Bert manong nemi kit inaribis na tutong patikapsat ko. Nagsangsangit at. Diyakin pa group ngagbarag akastoy ti amin manong. Mga si Marisel, atin ko. Mamatik ako makanyak awan relasyon mi. Siya ti patse, mamatik ako makanyak. Amo ti Diyos nga awan ti basol ko diyak kabaylang nga ramid di pampadurutem. Kita mo tinapasamak inuwalin ko ni Bert. Tsaka mo manang, nupatseng ka. Nasakit dinagam ko ito nga nakita. Nasakit pa Nasakit para kanyak. Iti parang kabil kanyak ti asawak gabuken ka. Kagura ka. Pinanawan na kami ni Bert karedi akan ito manong nemi. Nasangpatan na kami di kiti kaanak ka. Dasanda kini Ray. Dasandra kini Ray. Impudnok tinapasamak ngam kasla agduwa-duwa di gitoy. Pumanaw ka dito ng balay. Sanda ka kasapulan. May parabing ko tagparabing ko ma. Nasapon ngornosan ti amin. Ante kang kinawara. Agsisina. Kinuna ni Sandra. Mama, awan ti basol ni Auntie Corazon. Mamatiak na saan nga maraming ti papabasol yo. Kinunamit ba nung nemin ni Ray? Naman papanawan na kapsat ko. Ngam nagdesisyon na. Alawan, pumanawak no isot kayat mo. Ading ko. Saan kumat ka tabagdakit? Tikaat damit siya abroad.
Kat siya tinangaywan ka dagiti anak mo. Dagiti ka anak ka. No, talagang awanan ti pamatim kanyak. Tati pamatim kat sinulisog ko ti asawam. Diyak kayat asyak ti gapunan at tumarakrak ti pamilyam. Ngam kahit kung ibagakara kayo. Nang runa kayong ka, Marisel. Nga awan ti basol ko. Inokon ko ti arwatek manong nemi sa pimanawak ngagsangsangit. Anti, saan ka na pumanaw, please? Kinuna ni Sandra. Masyan kanyak manong. Masyan tigiti ka anak ka kanyak. Nang runa ti ubing pay nga anak ni Sandra. Agsangit, idi agpakadak. Wen manong nemi. Ngem sana kon nga nagpa igawid pay. Masapula pumanawak, panawak day nga balay, tasanak aminin nga may bagay pa nga dasadyay, di ba? Nalpasin na obligasyon ko kada kita ka anak. Nalpasin na tinungpal ko, tibilin kanyak tikapsat ko. Nga inaywanak da kita anak na. So nga, pumanawak, kat pimanawak nga ron. Nagibagdagusa kiti maysa ka na singed nga kabagyak, nagtrabaho ak babaen iti panag-manicure, adamat da kita nagbaling nga customer ko na imbag lang adda paggastusen, mabainak mo na pagserbian, mas paserbian mo latan manong, magitedak mo dito kayo pakitsandada, ngem idagbayagan, nagsakitak, tsak unay makaanges, kaya di ba agpakita ki doktor, inrekomendar nak manong nimiti, panaglaboratorik, dito yung naamuak na ginisakit ko. Nagpa-2D echo-ak pa yan. Kahit nadoktalan manong naming nga da sakit ti puso. Naamuan da Sandra kini Ray, kahit kanayon nga umaydak sa sarungkaran. Ngim ni Marisel akabsat ko. Dinakman lamay tured nga umayos kitain. Nalabit ka kuran na kuno nasakit pa ilaing tirik na kanyak. Nasabidungan ti panunot na. Nasulusulan iti just king abert, ti animal, kat gapo iti da ito manong nami nagsagsangitan. Nasakit nga awatek, ti patanggura kanyak, ti kapsat ko, apay akastoy, ti nagbanagan, sigod nga nasimbeng, ti relasyon mi nga kapsat. Kaanon to nga masulbar, ti problema iti kapsat ko. Kaanon to nga masilawan, ti panunot na. Na minsan ngagsapa, ada nagsarding nga van, iti sango tinaladan, ti pagyanak. Da Sandra ken Ray, ti rimuar iti lugan, sa mesa nga lalaki nga kadua di gitoy. Malaksid ti driver, anabati iti lugan. Sa idikuan manong nemi, napan na in pwesto in parking ti lugan. Ma? Ha? Ray, ken Sandra, sino kadwayo? Kat kasasarita na kananti. Hanga Marisel tanagang ko. Kapsat ko ti Marisel. Mama ko na, siyak ti anak yo. Sikat anak ko. Ti anak ko kininestor. Kino na ti lalaki, mas dahawak ke ti lalaki, ti nangarakupen kanya kag peso. Uwan mamasyak. Nabayagan nga planok ti umay mang sapul ken ka. Kumusta? Dapapang ka ni mamang mo. Awandan mama. Pimusedan. Niraman da iti COVID. Hala? May liw-une ken ka mama. Aglalalo kanya kanak, mailiwag ken kanak ko. Amula ko mano kasano tinigat ko. Idi ipanaw na kanin papang mo iti danak. Sinikugan na ti amam ngam sa balit ing kasar na. Sa di impas ngay ka, hindi pas nakainalang yung panaw. Kasla mo agmao yung akidin nga mang pampalunod keng kanak ko. Sorry mama. Nagliwayak. Diyak na isigod sinapul ka. Nagliwayak. Diyak
na isigod asapulan ka. Gabo iti profesyon ko. May sa nga doktor. May sa nga cardiologist. Espesyalista iti sakit ti puso. Oh, kiyaman Diyos ko. Kiyaman talakita ka na ko. May saka pa nga doktor. Among ka di nga sakit ko ti puso. Uwin mama. Namuha ka daghayam sakit mo. Alayin ka sa G-State. Tas sadya nga paagasan kayo. Siyak ti maka mo. Naskin nga matamin kayo. Narigat nga itan nanti sakit mo ma. Kinunana. Kit kasto ko ni taragsak ko manong name or la makasangit tinalaw sa ragsak ko. Agyaman Diyos ko. Dinakman lagayang binaybayan ni Apo Diyos. Nestor Cristobal Jr. tinaganti anak ko kat kaslada palagkaingas da wano kalang langalata de di Nestor. Amin ngaling ay kan takder taer imala ti anak ko. Impag na ni Junior ti papelas ko anong nemi kat nasayod ganalpa suwan konak. Konak tanang siya at kasadya state ti Hawaii ti pagpagasak. Anti, namisda kanto kinuno ni Sandra. Wan anti, sabi ko mata umimbag ka. Ikarakararag mi kunamat ni Ray. Huwin, kaya nagsubliak to anak ko. Nagsubliak to. Taway kay tumad sa ruang kaharan. Ngayon bilang naawan to digasat kung hagbihakas pagarikan no sa anak makalasat ibagayon to langin kinimamangyo. Ngadyak kagura. Kabot ipatpatid ko ti inayo. Ipatpatid ko ti kakaitsunan kapsat ko. Naging narakop kami kada giti kaanakak banong nemi kat nibuyog da nga nagsangin. Idaglos kami nga gina, pinalubusan da kami da giti kaanakak di Tagabo International Airport di Ciudad Tilawag. Auntie, happy trip ni Sandra. Ito na minsan manong nemi kat naging narakop ka manen. Iti ka adak teraplano agsisimparat at dati panunod ko sa sulod-suda kiti bagik agtagtagi inapakadi. Diyak na namnaman na ito yung pagtangin ti biyak ko. Nabayagin na napahap ko makita ko mati anak ko. Kada ito yan ti sugbat na. O Diyos ko, agyaman na. Na yung pagkaunay, kunak ti isip ko. Kaya diyak magawid ang tumrem lat kadi kitiluwak manong name. Mama, please don't cry. Kinanuna ni Junior. Tears of joy. Anak, maragragsakan ang unay kapatadakan ni sinong ko. Amumla ko matilikat ko, idi may isina ka kaniyak. Idi may saka pailang maladaga agasam aring na, kay pasngay mo. Kay pasngay ka, impano na kati amam kanyak, nagsakit na panunutin kasla, mapugsa ti hangis ko anak ko. O kaman ma, lipatan mo tinapalabas. Madamdama, dumteng tantong sa Jabalay. Makita mo tumatan ti pamilyak, ni Hazel ng asawak, kaya talong apo ko yun. They are waiting for us right now. Oh, no, they are waiting for us right now. Sigsagandan, di ba kalakakita da, itilola da. Kaputa muda, tirantak sa Pilipinas. Hopefully, mama, maragsakan da lagi din ng apo ko yun. Hori siya ka na ko, maragsakan na ka makakita. Kan makadanak na kita stateside nga apo ko. Nabara pamateg parang sarabo kaniyak ti pamilya ni Junior. Dakkelan na kiti apuko ket na si Atmet ti banugang ko. Ipaspaser dak iti agangay adu nga lugar ken views ti dang ipananda kaniyak. Ngem kalpasan dedi in-schedule ni Junior ti operasyon ko. Iti panakataming ti pusok. Tada kanu ngamin manong nemi barado nga orat ket kasapulan nga maisimpa. Taiso, tigapunan o aping sa anak, unang marigata na makaangis. Madandanaga na kasanuno sangko, malasad na ito yung operasyon ko. Numabalin dya kayat ti batay. Kabuta kayat ko ti makadanak itinapawad na kiti apo ko. Itapay, tadan kanyak tanak ko. Isungabiyang ko ta karakararag manong nemi pang-asim ka di Diyos ko. Ipay mo ka di ati bendisyon mo. Tarabayan nak. Kabayatan, iti pa nagpaagas ko, please, Lord. Sarayanan nagkadi.
At babayan, ti ba nakasikaso met kanyak ni Junior kas nasapa kas may nga doktor kenali nga doktor ken espesyalista iti puso. Naaraming nga ro tinasken nga panakatamin ko. Amok ken mamatiak iti kinamoderno ken sophisticated nga maratos iti US. Ket kastaunay manong nemi ti panagyaman ko ti Diyos iti maimbaganak. Successful ti operasyon. Naragsakan ni Junior ken ti pamilya. Thank God. Welcome to the new life, Mama. Kinunat anak ko ket inarakop na. Congrats, Ma. You made it. Kung natin manugang ko. Ket inarakop na kasabay na kituwa talong ang puko. Naimbaganak na pardas ti pa nag-recover ko anyang arod ti plano ita, Mama. Anyang arod ita ti plano yung, Ma. Kinunan ni Junior. Tsaka mo anak ko. Nung mabalin kahit ko nga makadin na kayo tignan na yun. Don't worry, Mama. Ipag na ti papeles siya for immigrant. Tapno per naman ti stay here dito in Hawaii. But for the meantime, I'm go back to the Philippines. Kinunana. Anya tirandam sa jay. At napatig nga si Kaswek sa jay. In relation to my career, but I'm come back. So please stay here and make comfortable. Anyway, adang matapo ko yun. Ngayon taywanan nyo. Nadanon ti panog sublik dito Pilipinas, jak pa yun malagip, ti kapaot, ti kaadak sa di Hawaii. Nalabit na kurang ang makatawen, nag-overstayak manong. Ngam nasayat ti anak ko. In kalikaw gumdang, in sympathy amin. Simurot met nga nagbakasyon na Junior ken ti pamilya na. Kaya di makagten kami ti pagtengan, day di lugar nga pinundar di rakel ko. Ano sa dinno nga pinabaliwan ni Maricel, tidakkel ken duakat sa aran nga balay. Dito'y kami nga nagsardeng iti sango daytoy. Ngem nasdawak, taddabetten na kay patakder nga dakkel ken nalawang balay, iti banger nga inaladan. Iti kuan nakitak ti Sandra ken ni Ray, nga simabat iti gate. Oh my God! Dito ti sagot bikin ka, Mama. Kino ni Junior, iti makastet kami iti laem ti balay. Nalawak and fully furnished iti living room. Nadano minimanis sa iti unig. Kat sinabat na kinarako. Manang, Maricel, pakawanin na manang. Namiras ko tinagbiddotak. Nakairuting ka pa na ginarakop. Kaya nagdanggay direk namin nga naipuyo nga nagsangit. Tears of joy. Namuha kalpasan na nga awanan ni Bert, nagsinadagaya man. Si Murti sa bali nga babae. Kitamkad lang na diyang Muslim ay. Rinakrak na laro doon di pamilya. Kasi diya pinanawan na ti kapsat ko. Bayaan mo natin ko. Life is gone. At do'y kami makipagrik na ken mangipaay tiragsaken ka. Gabot ipatpatig ka kinuna. Namuagayam nga tigapo iti nagawidan idi ni Junior ket iti panangasikaso na iti panakabangon ti balay. Ket tinagbalin nga kontraktor ket nagaramid iti design plan ket ni Ray ti kaanakak nga arkitekto. Duay itan ti balay. Siyempre, adamat daan ti Maricel iti banger. So, dito'y taumat, Ma. Dito'y kami. Nga ag for good. Kinunatanak ko. Kastawan iti ragsak. Ruwahin manong nemi. Biyak ti kapsat. Ti agkapsat. Nga nanayunan ti may sang ina. Talong ina. Anong nemi arig na agpadpada kami iti gasat. Iridamo ti kapsat ko. Na disgrasya, naganakak, nga intalaw, da italaw ti anak ko. Nagasawa mat na muna, manon nemi, tikapsat ko, ngem nabalo. Katsak tinangasikaso kadigit anak na idaga abroad. Ngem kasi mat tinapasamak ta nakaasawa iti Muslim, ngawang serbina. Anyway, manong nemi pasispas, tibagsayaatan na nagkita kami iti anak ko. Kaya iso,
Iti nang kinaramat ni Apo Diyos galang ispal kanyak. Gabot na may sangarod nga doktor nga espesyalista iti puso. Awanan ti sa pulik pahay kan sa pulik may pahay ti biyak mi iti agda mamanong. Kada kikinablaw kami nga giina, siyak, ni Sandra, ni Maricel, ti kamanugang ko, ken siya, agkikinablaw kami ti. Happy Mother's Day. Akasbat ti parang kablaw ka na kami. Dagiti lalaki nga miyembro ti pamilya mi. Happy Mother's Day ko nada. Dito yan, nagibusak, ti baset, ti lagip ko, kad just o na ti agina ti anos mo nga nagibasa, manong nemi. More power to your program and God bless. Tuwing nga nadagyam nga pagayam mo, Corazon, iti siyudad Tilawag, iti parang surat ni John de la Cruz. Thank you kay God, John de la Cruz. Iting ka panang nisurat at pagkasalitaan ni Corazon. Talo ngay na. Ngayon tayo matinikan ti gundaway kada ti programa tayo ng medical manain. Nga